Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz bugun sizlarga shu telefondan foydalanib qandoq tordan mal sotib olamiz, buni bir ko'rsatib o'tmoqchi. Endi bu tordan mal sotib olish desa, nurg'unlaringlar o'ylashinglar mumkin. Bu oson bir ishqu yoki bo'lmasa, buning nari test deb. Ammo lekin ba'zi bir tushunmagan, bu to'g'riliq ma'lumot yo'q qarindoshlar bor. Shularni ko'zda tutib, mush darslik tayyorlangan bo'ldi. Buni tayyorlashga maqsadimiz, ya'ni tor savdosi qanday shaklda yurishidi, qanday degan narsalarning o'zini biz tushuntirishni asos qildik. Chunki nurg'un qarindoshlar o'zi setib olgan bo'lsa-mu, setib olishni bilgan bo'lsa-mu, ammo yana bir qarindoshiga buni tafsiliy tushuntirishga balkim vaqti chiqmagan bo'lishi mumkin. Balkim har xil sabab tufayli buningga vaqt berib bo'lolmagan bo'lishi mumkin. Şoň bu tor sowdasynyňki ýürüş şekli qanday diýen çagda, biz tordan malny setip algan çagda karşı tarapga pulny bevasita urup bermeýmiz. Otturlukda bir şirket bolady. Şu şirketniňki wasitçiligide anandan kin bu sowda jezimleşidi. Setip algan narsamyznyň özi pul awal şu otturlukdaki şirketge barady. Bu şirketniň özi pulny hepde 10 gün, 15 güngacha şu şirket tutup durdy. Qanday diýen çagda biz malny pulny töledik. Karşı tarap malny bizge saldy. Mal bizge kelgendiň kin, anandan kin ço diýen çagda, anandan kin biz malny körep yaragandan kin anandan kin biz jezimleşdiriş knopkasyny anandan kin besip berimiz. Anandan kin o pulny karşı tarap urup berdi. Mahıl şekilde yürüşidi. Şoň meselem gemde Türkiýede ýaşapatymyz. Türkiýanyň özüniňki döwlet içi tor sowda satyk tor beketleri bar. Onundan başga ço diýen çagda döwlet sirtidiki başga tor beketler bar. Bularnyňki asasen digidek okşaş bir xil uslupda hyzmat kıldy. Biz emdi emeli qanday setip alymyz, bunyň bir garap bakaly. Garasaňlar mena bu ýerde bir tal bizniňki düşürüp goýgan app bar. Buny qanday düşürmez diýseňler, şu App Store'dan düşürüp işletseňler boldy ýa-ki Play Store'dan. Bu appnyň içine kirgendiň kin meni bu ýerge özüňizge lazımlyk bolgan närselerini öze bu xil şekilde çykydy. Sizler bu ýerge ço diýen çagda kategoriýaga qarap turup köseňler boldy malnyň özüni ýa-ki bolmasa diýende müşäden izleş arkaly tapsaňlar bolady. Men bu ýerge ýazdym HP 800 kulaklyk dep. Tamam. Yazgandan keyin mana bu xil şekilde çykdy. Çykkandan keyin ço diýen çagda bunyň özüni men körüp bekiş üçin açdym. Açgandan keyin garasaňlar bunyňki nima diýen çagda bunyňki nimesi, resmi mana bu xil şekilde. Anandan keyin ço diýen çagda bunyňki puly, anandan keyin ço diýen çagda anandan keyin ço diýen çagda asta garasaňlar, ýani şunyň münasibetlik mahsulotlar, mana mahsulotlar. Sizlarga ýerdim barken bunyň bir garap bakaly, mana bu xil şekilde. Emdi ço diýen çagda meselem muş mahsulotny almakçyman, qanday kılma diýen çagda bunyňki nimeleriga garaýmaz diýen çagda mana bu ýerdeki düşken inkaslarga garaýmyz. Inkaslar ýaxşymy, qanday şuny garap turup biz bu mahsulotnyňki qanday halat ekenligini azdyr köpdir bileýmiz. Endi men bu ýerden ço diýen çagda qanday kıldım diýen çagda sebet ekle diýeni bastym. Sebet ekle diýeni basgandan keyin ço diýen çagda bu bunyňki bizniňki setip oliş nimemizge kirdi. Kirgendan keyin ço diýende garasaňlar hazır bu nima kılýatydy, ýükleýatydy. Mana bu xil şekilde keldi. Ýene başga narsalarni setip alamsa dep aslında maňa körsüpdi. Men başga narsalarni setip almaýman. Endi bu ýerde ço diýende alışverişi tamamla diýeni bastym. Alışverişini tamamla diýenden keyin ço diýen çagda anandan keyin ço diýende ödeme seçenekleri diýeni bastym. Basgandan keyin ço diýen çagda bu ýerde menden nima soratydy diýende pulny gaýsy xil şekilde töleýse diýdi. Kredi ýa-ki bank kartlarmy ýa-ki bolmasa hawala kılıç arkalymy dep bir moň näse çykdy. Men bunyň içindäki birinçisiki bank kart diýeni tanladym. Andan keyin bank kart diýeni tanlagandan keyin ço diýende bu ýany özüge ço diýende bizniňki özümizningki bank kartysynyň numaryny yazmyz. Bu ýeziş jarýanynda kart numaryny ýazsalar, andan keyin kartynyň üstündäki ismiňi ýazsalar, astyga ço diýen çagda kartynyň aldy tarapyda ilingan 1299 diýen muşu gyzyl
bo'yab qo'ygan yerdikini, aşu yerdiki, birinchisi oy, yil degeniga keyindikini, kirgizsanglar bo'ladi. Andan keyin astidagi yerga deganda galli kodi deganda kartaning keyin tarafida bir nomer bor. Shu nomerni kirgizsizlar. Andan keyin degan chog'da, boshqa yerlardan aplashmasanlarmi, bosadigan bir tal knopkamiz bor. Astidagi so'ngroq adim deganni bosdim. Siparish onayla deganni bosgandan keyin, ko'rganinglardagidek, bu xil ekran keldi. Ya'ni bu vaqtning o'zicha degan chog'da, ya'ni banka tarafdan bizga 6 xonliq, maxfiy shifr yo'llaydi. Bu shifrning o'zicha degan chog'da, pastga qarasangiz 285 deb keyingi ta'tir sanoq sanayotidi. Ya'ni bu 280 necha sekundning ichida yezib bo'lishimiz kerak. Agar uning ichida yezib bo'lolmasak degan chog'da bu maxfiy nomer amaldan qoldi. Biz bu yerga buni to'ldirib bo'lgandan keyin anadan keyin degan chog'da, gönder degan knopkani bosamiz. Gönder degan knopkani, bossak, anadan keyin bizningki bu yerda pulni urib bo'lgan bo'lamiz. Ya'ni qarshi tarafga emas, mushu hepsi burada degan mushu mal setib olish bekitiga. Andan keyin degan chog'da bu yerda endi nima ishlar bo'ldi degan chog'da, qarshi taraf buni ko'rgandan keyin, qanday qildi degan chog'da malni, nima tayyorlab, uni o'rab qachilab, tiz yo'llanmaga beradi. Andan keyin tiz yo'llanmadan uningga bergan barkod nomerining o'zini degan chog'da to'rbetga to'ldirdi. Andan keyin, biz ashunga qarab turib degan chog'da, malning nega kelganligini buningdan bilib olaymiz. Bu videomiz orqali, mal setib olish to'g'riliq, ozdir ko'pdir ma'lumotga ega bo'lgan bo'lsanglar, biz buningdan intayin mamnun. Oxirida, qarindoshlarga deydiganimiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Buningdan keyin, inshaalloh texmi yaxshi, texmi foydali videolarni ishlashga tirishamiz.